Pozdrav svima. Nadamo se da ste cele prošle godine bili zadovoljni sa Elko konsultacijama. Današnjom emisijom bih htjeli da zaokružimo tu celu priču i da jednostavno stavimo tačku na kompletnu sezonu i time otvorimo prostor za narednu. U prošloj epizodi sa našim prijateljem Milošem Milakovićem sam obećao da ću ja da odgovaram lično na vaša pitanja. Bili ste vrlo aktivni preko društvenih mreža. Koliko sati može preći vanbrodski motor od 100 konjskih snaga uz redovno održavanje? On bi trebao da bude oko 3000 radnih sati. Možda zvuči malo, ali ako se računa da godišnji motor rabi 100 sati, to je znači 30 godina po 100 sati, što uopšte nije malo. Mi smo do sadašnjom praksom dolazili čak i na 5, 6 i 7000 radnih sati. Što se tiče nautike, sportovi na vodi su jedna od mojih omiljenih tema, pa sam zato i odlučio da odgovorim na par pitanja iz ove delatnosti. Vaša preporuka za Bigfoot, koliko treba konjskih snaga da bi lagano vukao wakeboard? Preporučujemo motor od 50 konjskih snaga. On bi negde najidealnije i najlakše mogao da vuče wakeboard. Naravno, preporučujemo Hondin motor, zato što je Hondin motor najlakši iz te kategorije. S obzirom da se ja bavim nabavkom, prodajom i organizacijom unutar naše kompanije, ja ću vam odgovoriti na neka od pitanja koje ste nam postavili. Gde se mogu vidjeti cene čamaca? Cene čamaca naše proizvodnje, kao i cene motora i usluga koje nudimo, možete vidjeti na našem web sajtu, dok cene uvoznih čamaca možete vidjeti na sajtu Polovni automobili. Tamo se uvek nalaze aktualne ponude, pošto ne držimo ceo asortiman na lageru uvoznih brendova koje zastupamo. Uskoro ćete imati priliku da to sve vidite i na našem novom web sajtu koji je trenutno u izradi i koji bi trebao da bude online kroz neka 2 meseca. Da li je moguće poručiti Bigfoot od karbona i koja je cena? Mi karbon čist nismo radili. Radili smo od varijante karbon kevlara. Taj materijal izgledao interesantniji i bolji za konstrukciju. Trenutno stanje sa tim materijalima je dosta loše. To znatno poskupljuje cenu tog čamca. Danilo kaže, zanima me kupovina brodića koji bi mi primarno služio za obilazak mesta po reci i neko generalno uživanje. Ne pecam, bar ne još. Šta biste mi preporučili? Sve tvoje potrebe bi zadovoljio neki mali brodić do 7-8 metara dužine, koji ne mora da bude od polijestera, može biti i od metala ili aluminijuma. Nisam nikada vozio ski na vodi, da li mi treba neka obuka ili mogu odmah da izađem na vodu, koja je vaša preporuka? Ja prvi put kada sam probao skije, isto nisam imao nikakvog iskustva, ali sam bio pored ljudi koji su već probali skije i znao sam neke osnove, što i vama preporučujem kako se ne bi povredili. Da objasnite tehniku sidrenja, vezivanja različitih vrsta sidra za sve početnike u nautici. Imamo u planu da napravimo jednu epizodu koja bi bila posvećena upravo sidrenju, pa onda jedna vezivanju istih sidara. Biće dosta pitanja oko težine, veličine, oblika, na kraju krajeva i same podloge. Dosta opširna tema, podelit ćemo je na više segmenata i naravno preći to što jednostavnije. Da li će i kada biti novi Bigfoot? Hvala. Marko, ti kao da imaš neke insajderske informacije. Da, novi Bigfoot je u izradi, trebao bi da bude predstavljen do kraja ove godine ili početkom sledeće. Koji motor i čamac biste mi preporučili do 3000 eura? Ne možete kupiti motor i čamac, znači mora nešto biti novo, nešto biti polovno. Svi čamci na našem tržištu su tehnički upotrebljivi, svi motori naravno, to sad više zavisi od stanja tog plovila i nege prethodnog vlasnika. Jel može malo priče o malim gumenjacima i motorima do 5 konjskih snaga? Hvala. Vladimire, mali gumenjaci i motori od 5 konjskih snaga nisu toliko zastupljeni na Dunavu. Oni su mnogo zastupljeniji na jezerima i na moru, odnosno priobalnom morskom saobraćaju, iz razloga što se radi o plovilima koja često služe kao buy boat, odnosno pomoćna plovila za neka veća plovila. I to može da bude onako poprilično lepa entry level kategorija koja nije mnogo skupa. Ono što je glavna prednost te kategorije je što uvek možete da ga sklopite, spakujete u gepek od vašeg automobila i ponesete sa sobom kući. Da li imate izložbeni salon ili samo kataloško naručivanje? Da li ima trenutno nekih akcija? Imate na polovnim automobilima, znači to su trenutne akcije. A što se tiče izložbenog salona, verovali ili ne, pravimo novi izložbeni salon koji će biti na novoj lokaciji. Ali imamo trenutno nešto bolje od tog izložbenog salona, a to je marina. Otprilike možete da vidite
sve što mi imamo u ponudi. Pokušat ću da opšte odgovorim na sva pitanja koja se tiču iznajmljivanja. U sezoni je jako nezgodno da dajemo ponude plovila koja se nalaze dostupna za iznajmljivanje na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou, jer se ta ponuda često menja. Tako da bih svakako savjetovao svima koji žele da iznajme plovilo da kada se odluče za tako nešto nas kontaktiraju i dobiju pravu ponudu u tom trenutku. Dodao bih još samo, pošto Jelenino pitanje se odnosi na organizaciju devojačke večeri, u ovom slučaju bi bio u pitanju jedan katamaran koji može da ugosti 20 do 30 ljudi uz pristajanje do nekog obližnjeg restorana na ručak. Sva plovila koja nudimo za iznajmljivanje mogu biti iznajmljena sa ili bez skipera. Uz neka plovila su skiperi obavezni, dok uz neka plovila skiper nije obavezan i možete ga voziti sami. Da li motor od 6 konjskih snaga dovoljan za običan plastični čamac od 5 do 6 metara? Naravno da je dovoljan, samo se sad dovodi u pitanje da li ga vozimo na reci, na jezeru, i to reka, kakva je reka, da li ćete možda ići na more s njim ili tako dalje. Uglavnom, ti motori malih konjskih snaga se preporučuju za neku priobalnu plovidbu. Dobra stvar je što su oni lagani, mali, prenosivi, ne morate ga ostaviti na čamcu, malo troše, a loša stvar je što nemate baš neki kompromis brzine. Da li imate stari za novi motor opciju kupoprodaje? Trenutno imam Hondu od 30 konjskih snaga, menjao bih za nov. Zamena staro za novo postoji kod nas već više godina. Uzimamo samo i isključivo motore sa poznatim poreklom koji su kupljeni novi u Srbiji. Ne moraju biti Honda, mogu biti i nekog drugog proizvođača, ali je jako bitno da su redovno održavani kod ovlašćenog servisera. U tom slučaju izlazimo klijentima u susret gde oni doplaćuju samo razliku cene za nov motor. Kako je najbolje da se razradi novi motor? Tih prvih 10 do 20 sati treba ga koristiti bez nekog preteranog siljenja. Znači nema sad tu uslova do pola gasa, do trećine, ovako, onako. Vi možete sad startovati taj novi motor i voziti ga pun gas i neće njemu biti ništa. Moguće je vrlo da vam se taj radni vek motora umjesto 2.500–3.000 hiljade radnih sati smanji na 700–800 hiljada. Nešto više informacija o prototipu novog plovila. Prototip novog plovila je u završnoj fazi. Plovilo će biti prezentovano do početka sezone u kategoriji glisera do 5 metara sa izuzetno velikom širinom i idealni motori koje planiramo da montiramo na plovilu su 40, 50 i 60 konjskih snaga. Mi sada idemo na novi posao kako bi u martu za vas spremili novu sezonu našeg video serijala Nautica Info. Naravno, tu smo za vas, za sva vaša pitanja u vezi servisiranja, održavanja, kupovine ili bilo čega što bi vas interesovalo u vezi vaših plovila, motora i tako dalje. I naravno ne zaboravite, vaše plovilo, naša briga.